chỉ bay ule hay vẫn hiền Valentine's Day chung chang people tối tế present turin nên so mà cái lồng này bây giờ tuần lai có về là Valentine's Day kan choi larin kan ngai lu em to a hi a to bul tak shelo mi tam tak kan kan ringa chu wangin he thil lo chuana he ni man tana lo ni dan te le eng ti khuna tanga man nge a lo ni to dan te e kan clear ho don ani ko san hian mi thiang lim te le na in zom khom na a ringa chu wang chuan mi thiang lim te tong trai sak na kan ngen thi na ni mi thiang lim te hi kan choi mo in an nun dan tha te kan en ton thi na chung zinga poimo em pakhat valentine na chanchin e voin hian kan zir ho don ani ole masain ko san hian an pian chama lom hi mi pathum chau ania chung te chu kan hriat lar em kan lalpa Isu Krista pian cham Christmas ni ani a tin nu mari pian cham hi alom boka chu September ni riata kan long thri ani tin apathum na le chu mithiang lim baptist tu Johanna heng mi te pathum hi an pian cham alom thri na abak zong mithiang lim kan choi moya te hi chu an kut kan man ni hi an thi ni ani deuh vek ani ole voina chuan Valentina kan tiam izawin trong dang mang te hen Valentine tin an soi thina ani kha mi thiang hlim ani a he ku thi mangai na ni ani angin mangai na choi san na ni ya kan mang thina ni amai ro chu tunlai mi tena kan hanin zo chuan Valentine's Day ti soiri kan ni hian ru ro enge thilo lut masa ti kan in zo hianin kan ru lut masa te chu thinlung shape chocolate te kan du tak te le na zanri han kil dun te le thilpek mangai na lan tir na lam thilpek in lan te ru alang masa ome kan dem omlo amai ro chu hemi pialam hi ko sanina Valentine's Day he February ni som pali mi thianglim Valentina good kan man na chan hi heng ringot pialam thil hi thil tam tak a omani ti hi boin hian kan soi zau don ani mi thianglim Valentine hi a chan chin soi dan chi thum a oma chi sang ania amai ro chu thil then khata hian heng a chan chin an soi dan hi in muthap a omani pakhat na chuan pui thiam ani ti te bishop ani ti te le chan chin thrashil tu robui takani ti te heng thon thu soi dan chi sang hian apom veka an soi kim vekani kum ad zahni le som ni paruk khan Italy rama khote takte terni khwa a kwan alo pianga chuti hun lai chuan Rome lalram kha abuai na samaya kan hriat angin Rome mi te chu thil engkima namdang ain an nasani indo chungchanga ani emo mangai na chungchanga ani emo thil tam taka khanin namdang te aya chungchuang ni kha antum ani a chuwang chuan Rome mi te zinga khan mei nei te lor em a mi pat mei chiat na an plan na sa a ko san zirtir na Christian zirtir na ne na in person em mai nun phung kha an nun puitlat mai ni heti hun lai hian Emperor Claudius pahni na ina ro re lai ani a chuwang chuan ani kha rorel tu te zinga po ambitious tum nei ru le ram zau du chi ani awangin melma anga em maya chumi ni awang chuan sipai khatam tak amamo ani mi pa to phot kha chu sipaya lut se adu dan ani a
amaro chu an ram dan khan thil pakhat ken tela neya chu mi in nupui anei to chuan ama ina adu thanna ani chuan sipai tran lo kha phalsak thei dan kha om tlat maya chu wang chuan emperor Claudius pahni na khan nupui nei kha akhapta hi mai ni chu wangin nula le tlangwal in hmangai tak tak te nupui pasala in nei theilo kha an hmangai na ina atum ram avortop athlen na tur kumkhua a pum khata anom theina tur in nei na kha phalsak an ni taloni chu wang chuan kan soilai mek Mithianglim Valentine hian arukin in hmangai te kha ain nei tir thina ni chu wang chuan khatia Valentine na ain nei tir te kha nupui pasal an lo nei to wangin ami pa te kha nupui nei to an ne wang khanin sipaya tran lo kha an thlang ani chuan in phalsak thei dan om mi wang khan Emperor Claudius chuan Valentine chu aman tir ta ani chawa hriat ani lowa evangelist ropui tak ania Krista chanchin tha hril tu ropui tak ring lo mi te po ring tu asiam thin le baptist na sa em mai ania tin ama kaltlangin pathian in thilmak tam tak ati thina damna te po min ama kaltlangin an chang thina ni chumi ni wang chuan Valentine ei kan hriat reng pha a hetia man an ni tak nu hian a chanchin tha hril kha aban san mai lova rom khopuya chuan jela tan tir ani a chuti lai chuan an judge Asterius antia chumi ya po chu chanchin tha a hrila Christian asiam hne ni chu wangin thon thu pakhada an soidana phei chuan Asterius hian khatia ring tu arom ni chowa lali so Krista chan lale chandam tu an pomtak nu khan Valentine an pathian thilti theina hmanga ama kaltlanga mi indamna an chan thin zia kha alo hravea heti hian Valentine hnena ti hian soini itu soi hi adik ani si chuan adik na hi mit nge mu ka du tin Valentine hnena asoya afalak middel me cheno pang chu Valentine hnena aron hruai ta kha khan damna achan kha abe se ani pathian Christian te pathian hian thil alo ti thei rengem ti kha ataka mu kha adu tat mai ni chu ti chuan Valentine chuan chu me cheno pang a chu alu chunga kut ngatin atong trai saka pathian ti damna kha achang ta tak tak mai renga chuan chu me cheno pang le Valentine chu ani ngai na chho ema Valentine kha February ni som palia alu antan ma lokin he me cheno pang hne na hian lekha thon na zia kani chu a lekha thon to pa chuan irin tla Valentine ti mai lo khan tlema han personal dewa ani kung kaina thadzia ti lang turin I Valentine ti in aziaka a English chuan from your Valentine tia kan zia thin kha hi Mithianglim Valentine ron zia chua le alo chin masak ania chu Valentine's Day ate kan hmangai te thu kan hmu che in I Valentine tia kan zia ta na chan le abul pui chu alo ni February som pali kum zahni le somru pakwa chu Mithianglim Valentine lu antan sakni ani hemini takhi ko sanpo ina Valentine a hriat reng nani ani a akut nia ta na kan lo man tak chanpo amar tar nani ani wangani engwangi nge an thi ni kher an piang cham ni lovin an thi ni engwangi nge ko hring na se thin ti zo na kan ru lo om mai thei mishing reng bul kan ton dan ni lovin kan top dan hi apoi mo zok zen ani
chu wang chuan mi no pang tha em alo seilen nuwa sual le khir khan em te an lo oma khatiang ina sual na ne na an hring nun hun to an man chuan an ta na poi em thin amai ro chu mi sual ber te po bul tran thalo le atira an that lai hun zong de tho te po sual na hun atana manga anua pathian siam tharna changa missionary tha ma an hun to mangta te anom vele thunga chu tiang mi chu kan choi moi thin te an ni zok ani chu wangin kan pian ni chu kan bul tran na ni ani a apoi mo em rualin kan top na hi apoi mo zok zel ani Christian te tan chu wang ania mi thiang lim te kan choi moi reng in an thi ni hi an kut ni ta na kan ser thin na chan po ole Valentine's Day hi engtika tanga man tran nge ni ti hi lokhir doni la kum zabi palina atang de to khan Valentine's Day hi man tran alo ni to amai ro chu he tiang lui hian an mangai lo ani nula le tlangwalin anin mangai na mi te mit mu thei tura an puan zar na ni anga man ani ngai lo ba amai ro chu ti hun lai chuan mi thiang lim Valentina choi moi nan te le anun zia a huai sen na te martar ani na te pathian rem ruat mangai na chu in nei na atop thin zia te Christian te dana chuan in nei na atop thin zia te kan choi vong na ni le kan choi san na ni atan man ani thina tin Valentina kha chan chin thashil tu Christian mi te Christian siam tu ro pui ani na awang te a man tran ani chu wang chuan khati hun lai khan ko sang chuan choi san du em mai thil pakhat ani a chu mangai na tluan tling chatuan dai mangai na dam chung dai mangai na kharin om na kha choi san adu ani romi te khan khati hun lai khan boy te pon nei thina ni ome an boy te po an boy nu te po ti sathila in hang fak nan le an ti sadu zong ti puitlin nana lo mangta te po kha romi te khatam tagan omani an nu pui te ba ka khan tin mei te an neya khang zong kha Christian na ne na in ain kala mangai na tak chu mangai na tuan tling mangai na chatuan dai dam chung dai ani tia kha ko san hian nge choi san adu ber pakhat ani a chu wangin Valentine's Day kan ti a hi thinlung lem le chocolate te pangparin pek te thil pek in hlan a hianin atop mai tur ani lawa enge min shroi thlena tum kan ti chuan Krista thinlung ang pumi Kristana adu anga pathierina adu anga mangai na tuan tling kan nei theina na kan tong trai na ni turte Valentina tong trai sakna le adil puina kan dil na ni turte alo ni zokani chu wangin pathien mangai na ang zu zuya chatuan dai mangai na kanin hlan ton theina na kan be na ni turle mangai na kan choi san na ni hi alo ni helai zia ki kan chiar lokanga Christian te tan chuan in nei na hi mi pa le mi chia pum khata anin siam na aya thuk ma hi ania lali swan a ko san a mangai zia tilang tu te khin thu thiang lim ani tlatani sermon ro pui tak thiang lim na le bol hlo kai lo ban nun chu eng ang chi nge ani ti min zir tir tu ani in nei na chu he khovel cheto taka hian mangai na in pek na chu enge ani ti hi kan ni tin nuna kan tilang fo tur ani a tin atop khoka chuan he Valentine's Day hi lan Christian anun hial alo hlan na a ko sana mangai na min thriat chhuat tir tuwa kan mang tur ani a chanchin tha kan hril na ni ani tura ani tur ani a chu wangin he ni hi Christian holiday Christian te tan chol atan puan ani
ole Cupid chung chang hi soi telila thain bu sia Cupid chu kan thu ome Valentine's Day lo thlen chuan hi ka tun lai chu ka thi alar to view lo zo ka hi alema hianin engeni no pang saruak thanei thalkeng hi kan hu fo ome hi Cupid anti chu nia hi khoilama tanga lo ka nge ti hi kan chu chian a thain ka ria Valentine's Day nen hianin kai noi tlata hriat na hi kan nei to a heng hi khovelina Valentine's Day a commercialize na ani ti hi e kan hriat a tha view ome Valentine's Day hi khovel hian sumdon nan a manga ite thilpek hlana hi mihring te zia hian om tak mai ni lali suapo pathianina mihring te min hmangai na ati lan na na pathianina athilpek tur nei luber min pek ani chu wangin pathian lakata kan ni awangin mihring te chuan chu hmangai na awanga thilpek in hlan hi kan rilru le kan thinlunga kan nuna hian a betlata chubi chu sumdong mi ten hria in hemini hi thilpek kan hlan turte engeni kan valeya annina hlok tak an lo hral thei nan khan he Valentine's Day hi sumdon na konga an lo herran ve me kani chu zo Cupid chu engeni ta ang Cupid hi mangai na pathian anga soi ani thina Romi tena Christian na an lo pom ve ma a an pathian pakhat ania anu le pa te chu mangai na mel that na le chi thla theina pathian nu Venus le apa chu indo na pathian Mars ni nan soi thin bokani Romi te hian Cupid hi no pang mel tha le dom tak mai thanei thalkeng hian an entir thina tin achang le rol thar dom mel tak thanei phokeng angten an lan tir thin bokani Cupid hi Roman art lama kan hmunna sa ema lemziak ani emo milim ani emo alem chi hrang hrang a hen Cupid hi hmu tur tam taka omani tin thularil chammi an phua po in Cupid hi an hmangna sa ema Valentine's Day lo thlenganga alem tam tak kan hmu le ome ti hian ha Cupid lem hi alo omanga asira hen caption a hian when Cupid strikes ti te hi om thina ni chu om zia chu tuna hmangai na lipuya ka lu na chana hi Cupid hian mika fu wanga ni tia an soi fiam na le then khat phei chuan ti tak zeta an thinlung taka an soi na po ani ma na chu khoi tanga lo chuak nge kan ti chuan Romi te pathian an Christian ma an pathian pakhat Cupid ina akafu ni anga an soi thin chu ani hen thon tu tena an thuken Cupid chui chungchang an soi na reng a hian Cupid ina akafu te reng chu hmangai na lipuyan lu thina ti sa chak na nasa takin abual a ta thina ni an tiani chuan Cupid chuanin a thal kena khanin a thal fang chi ni hi ania chi khata chu rangka chaka luan hriam zet mai ania chumia aka fu te reng chu hmangai na lipuya chuan an lu thina ni tu emo hmangai em vei ngut mai hi an nei thine an tia amai ro chu athal pakhat le chu bil tak mai suan a chhun bil em mai hi ania chumi hmanga aka fu te ve thunga chu mi an ma ni ngaina a hmangai em tu te po ngaina lo tat ngei tlat le hotlata an ma ni tlan san wang du na ru kha an put pha thine an tiani thon tu pakhata chuan Romi te ho pathian pakhat Apollo hi a oma Cupid hi te takte no pang te takte anga lantir thina nia Apollo chuanin Cupid hi a fiam thina alo fiam na sadeu thina niam
ki ain thal ka ithiam lo zo ti den a fiam thi nen tia tin i te boxia tin i na tho ber la hi mi te in ngai zon tira mangai na lipuya i lu tira i thil i na tho hi anep em mai tin alo fiam deuh thina ni ome amai ro chu cupid chuan a chan le nan a thal fang kha a mang ta an tia ni chu di chuan cupid khanin apollo chu a thal fang hriam zawk khana kap ta a chuan a bil zawk khan an pathian nu pakhat daphne an tia chu chu kap ve thunga apollo khan daphne kha a hmangai ta em maya amaro chu a bil zawkin daphne kha a ka ve tho si wangin daphne khan apollo kha a ho em a mel kha angai nat lo zong tak mai kha aron ni chhota a apollo na uma daphne na tlan chiat sana kha ti reng khan hun an mang chhota an tiani chu romi te thon thu hlui a kan mu dan ani heting hian cupid chanchin kan hriat thei tlem te chu khatiang kha ani a chu wangin chanchin maksak le ngainom tak tang po anei nual ome amai ro chu tunlai khovela valentine's day le cupid kan soi kopa in kai noi anga kan ngai tlat na hi christian sakhua atanga lo chuak chu ani lo ti hi kan hriat athain ka hria a chu wangin cupid chungchanga hi christian na ne kai noi lowa christian na atanga valentine's day kan man dana chu nula le tangwal in mangai na ti sa taka an loin mel du na te khamia kha pathian mangai na le pathian du dan zong mangai na tak le mangai na tuan tling dam chung dai mangai na a alo than len chho na tu rakha valentine's day christian taka kan man na chu ania tin hemini hian an sei danin valentinan mi te a in nei tir na thin muna khan basilica oma chuta chuan in mangai nu pa in siam to mai tur ten anin nei ma in an vakala valentine's day a hian chatuana andam chunga anin mangai na tur thuan wathung lok thina ni an tiani chu la in nei mai lo tur te po in engeni valentine's day a hian anin mangai na thu kha khata khan mi te hriat pui lem lovin an lo vatiama thun lo hlung thina ni an tiani chuwang chuani valentine's day kan ti hian in mel du na le hemi ti sa taka in ngai na ta in du sak to na in duat ton na lam ringa ta hian a top lowa mangai na tuan tling kha akop tlang zel ani ti hi hretlang ila a tha ome chuwangin tunlai khovel a valentine's day kan man na a milem kan mu tam em mai cupid hi endang ni lovin romi te pathian mangai na pathian ti sa chak na petu pathian kha ani ti hi hretlang ila chuwangin mithianglim valentine anen hian in zomna an nei lova mithianglim valentine an mangai na dikle tlon tling mangai na kum hluna choi san zia ti lan ania hian mitam tak chuan ti sa tak le lehluk takin wal out takin mangai na an puang zara mitam tak phei chuan an mol pho pui reng ani chuwai kan film khur angaya hetianga valentine's day thil pek in hlan chocolate in pek te zanre kil dun te thinlung pian hmang chocolate hanin hlana han len dun te thil thalo lam ani reng lawa thil thatak ani amai ro chu heng hian mangai na tlon tling le mangai na thuk zoka min hruai lut sela chu valentine's day kan hun man dana khan hlok na alo nei dan tur chu ani zokani chuwangin khobelina valentine's day a commercialize na sum don na a man na thanga hian i oklul lovang u a big takin tunlai kan thalai zong te cha du kan han ne chu he valentine's day a hian in mangai te kha za takin mangai ro u pathianina adu dan lo krista thinlung ang puin
mangai na lipuya chuan in hleu dun don nia